Mun tin gam tina am su pi lo naw te ho zo se mas penin ka ngai lut naw le ka za bol naw chibai ka han bol bin he masanga ina bol ji ma bangovin tuni kho pha nen jong channel khat reveal ana bol hitin hechi channel chu koi channel ham eti a hele hechi e chen naw India gam sunga dinga amin chi ma a hilwa hele tu din muna number vana koi machan ate tha zolo golhang chapang cha suraf joshi kitipa channel he reveal ana bol hitin hechi reveal hin bol hi koi ma earning a helole sumle pai mu thang thip sum sil na a he pon hechi hozo si a ko na he e ho ku ki cha ten zong hechi YouTube platform he e ku ki cha ten jong phatchom pi thei khat a hi ti hi hin he do thein di wa hi masanga ko na hin bol ji ma bangwa chu hin bol ki di he kanomin azi chu kum khat kum ni masangin reveal ho en ki bola ko na hin e ku ki cha ten jong mi tam ten phatchom na ne jovin hezin en tu ni jong request hi ma banga suraf joshi number 1 YouTuber Indian ama he anasama ma jingin na lakhat na he mai ma hin earning abol lo he eze achun ama channel he khatbe reveal anabol he ta SOURAV suraf JOSI suraf joshi ama he hin atol so te khatbe subscribers for the last 30 days lakhat sunga he ma hin zagu 6k 600k subscriber man gain abol he dan sena 30 days sunga ama channel view bol he 448 millions he na sama mo adela in say nom pen so he ai monthly estimate earning alang pi khana ama monthly as earning abol hi aile 112k ati he na aile he che he monthly a hin 112k chu ikhat google a izan ham khat ve ga ve atin unit 10 100,000 10,000 lakh 10 lakh crore 1 crore 1 lakh 10,363 hechi za chu he na sama ma crore lang a phai na val pe se zing aval thang hui ma ga katte na se hechi za chu monthly earning a he na idang mo zing hechi chu he ka so bite ho ma honjong he chan ge ya chu earning amu thewa le honjong phadike cha YouTube channel khat chu I honwa aman abol ji banga daily lifestyle ho he I upload nwa hele hoi ta regular ta vlog I bol wa hele ku ki cha te le jong he ave kham set ki he chu na ti hi ji na chu ni khat nen 1k 2k ho mu jong la chun thani la thum zo te nga hele na earning chu it is jong le 4-5 months after 4-5 months out you know khat ve na ki draw le khat ve ki draw a he sangit sangko hi phot jing a he na $100 110 20 a ki draw jing the hin is it hin a day khang tha te ho a day a le khathim them tam ta phone imo vet no vai lo le hete a he YouTube ho itol do imo vet sang over hin e hon jong daily lifestyle hi hen lang a hi lova hi le khathim hon jong pastor pagulin kiti ho ama hon jong phadike cha latest update news ho international national level ho ama hon jong phadike cha update abol duwa a YouTube channel a koiwa pathin thu ta ga sei be wa hi jong le pathin thu lama ila a jong le ngai nom mama a hin atenga hele ki pa pi jong omin ama jong kho tenga hele a view jong hojin heji na ma jong khon YouTube channel a ho hoita earning anei thei he ti chu
in sei do hin event na hele le khathim hon jong ama banga ho news ho international national level hen lang story ho hen lang ipi zong ipi story zong le ipi feel as nang na lung lut nam na tha no mam hi chaw zo sim zunangin YouTube platform khana hin na to the he ti he aje chu le khathim ho dinga hai English Hindi he ho dinga hai English channel ve tango na Hindi channel ve tango story na sei nom le Hindi story ho patike chan translate bon lang Kuki ho pawin emi pawin le do lang YouTube in upload tango na atinga hele ipi hitale thil het dia poimo Kuki chate adinga het dia poimo ipi umam ti ho chu news channel heta ta atinga hele storytelling hita ta ipi hita content tumble ang nakilhena nangin jong phatike cha YouTube platform hai na to a hele echi bailam chakhena he earning Kuki chaten jong YouTube platform ko na he phatchom na inei theu he na adi ale khathim ho hin le khathim lo le kha hello ho dinga jong chu phone khat inei wa e pau tho pau mother tang pau e tho thewa hele daily lifestyle ho chu hin hiti ti hin kaki mangchan tuni ati a kaki mancha ding hin ai lawa hele tuni a he chilanga ka kalson ding hin ti ho imola he jong le hoi ta kon ase thiam na jing ni kho jong le I channel chung viral jing theina ti khat chu he pi jong le aban he khat ve na ve ki noite to chun monthly earning hin seita win ai le ta he ama views video views ni khana he ma hin alak a music he ane chaw chu na sei daw tin a sei pi pena chu tuni hi Tuesday hitan tuni Tuesday hi le Tuesday ni a he 2.7k ama hin 2.7k earning about hete zan hi a chu 3.3k earning se a he 4.3 3.4 3.7k ama hin earning about hi jingi na 2.7 tuni a earning hi event na hele 2.7 chu Indian rupee in khatwe Google a konin translate ga about kinete a daily earning ga avyo to 2.7k Indian rupee minute 10 100,000 10,000 lakh hai katte monthly daily earning a monthly pa chu crore lang hitan a daily earning event na le chong he home pen he tu ni a hina zan hi lang ho chu te dinga zan hi 3.k lang hin 2,43,741 chi daily earning YouTube platform a ko na earning about the hi chi hi he ale tu ni a sei no ma chu aman ema chu achum he tai na kismat acha he te taute awang phat ji jong hinan te awang ep chi jong le YouTube platform a ko na chan ge earning mi himin abol thi a hele e hon jong phatike cha YouTube platform khat chu inei juwa hi a hele e hon jong it is jong le thakhat na elo thani thathuma sangit sangko imu wa hi imu theinaw lampi hi a jong le Kuki chaten na sata e phatchom pidu he ti chu hin seu hin ten epi he jong le tamta seida taw ten tu ni adingin chana chan khatwe ananga taw hete aban te le koya reveal hin bol diu ham emi ho azong hin bol the hin international national level a hin bol ki the hin comment hin sei the he bon chkeven dam sel sel taben